کوچبرên Serêkaniyê jî daxwaz kirin goşîniyên serêkaniyên vegeriyan werin parasin û gotin mafê me ye em vegerin warên xwe. Bêviya wayî koçberên Serêkaniyê dixwazin vegerin warên xwe lê metirsiyên wan hene ku çawa êrişî karwanê yekemîn kirin dîsa êrişî wan bikin. Yekê ji koçberan İbrahîm Elo got Serêkaniyê ji bo me ne tenê bajarê me ye ew mal, bîr, nasname û jiyana me ye. Divê em birûmet vegerin warên xwe. Necma Silo jî diyar kir got daxwazên me zelalin em dixwazin bi ewle vegerin warên xwe. ام جي قال لك كيف خشبون بفي فقرا كوشبري وما قلت يعني حفظ صالمة يعني قال لك تعدى كوشبري فقر هر تشتك يعني ما سريا خذ بها حفظ صالة دي لي امجد خوازن مثلا يعني بس ام فقرن وك ملت فقرن سر اخا خو سر مالي خو لي هنا السريكانية قال لك تشتهنا قال لك فصايلة ايه خرابي هنا يعني از قال لك كيف خوشم وقتا از خبري دي بيسم سر ملت سريكانية كردي ما دارن ملتي وي دري عربي وي دري وان دباريزن وان حمايتكن وان درباسي مالا خذكن يعني قال لك ام ملت سريكانية يعني ام هفدو برنادن يعني ام يكن يعني ام بفدور عيشبون بصالانه يعني دعوتها عزواتي هفدو ما هرتش بهفدور درباس كر خوشي ونخوشي ما درباس كري لي با فصايلنا امجي دخوازن با فصايلنا دركبن باجار بخودي خو خوش دبي باجار تجاري عراقينا ادلبينا اصلا وانا مالي وان تننا يعني هجر مالي وان هبنا وك ام مالي خد خوازن ويوان جو مالي خوش دولتي بخاصنا هر كسي كي بخاصنا لي مالي وانا تننا ابي انسان طايشن براداين بأخلاقا شاود مالي عالمي دار رنشتنا اب حفص صارنا خلاص تشتقنا ما لازم